برئيس الدكتور جمال كوچر اندامی کمیته دارایی آبوری و سروک فراکسیون هیگرتوی لپارلمان عراقی دکتور میوان که من هجای گلک جاران منوی اف بابتو پرسه بحث کرنه جاره کدن امی سروی بابتی باوین دکتور برهایی امی بحث شایستین دارایی هرما کردستان کن و بوی شوزه کل پارلمانی بتایبت لجنه دارایی تعامل قلبی پرسیات کردن بگمان هر پشتی اف پروژه یاسه بتایبتی جی مادن 13 و 14 هاتنا درباس کردن جنابت داخوانیک جبو کردستان 24 دا اف یکه و که مترسی بسر قواره هرما کردستان شوپان ام دخوازین لوان گوهارت ننداوی در انجام وان روجن گوتو بیجان سرنجات علی دور که بزانی. بله زور سپاس سلامت خودلتا و همی بینر و بیسرت کی 24 بن بگمان اف گرانکاریت چه بوین دیار بو که پشتی دانشتنا چارچوب هماهنگیه و پشتی هنگی دانشتنا کردی الگل إدارة ائتلاف الدولات ويردا برون وعشكراي طبعا دانشتنا ايكيدا يا چارچوب هماهنگیه اف بسيارش وان هاتا كرن كا اري هين ليفا بوينا اتفاق خو يانجي اوا هندا گنجن وشوليت كان بي هوا یان هوا دوید گرانکاری لی چه بیتن یان جی متیب جهینن بابت چیه در کفت طبعا عصای بهل الحق برونو عشکرای گوتی ما براستی ما اف جحیله تودی کرین پالداین کو اویف شاری بکن و هندک تشتی هی وید بیتا راز وکرن آن اکلا کرن بسیار الویره اوه ام بجین اری بجه او جهه یکو همی کشت ویره دا بینه چاره سر کرن بگمان نخیر چونکو اگر بجه بجه چاره سر کرنا همی کشا و گفت که هم معناوی نت محتاجی چی آسای دینه جبر هنده وقتی اف بسیاره بغداش مهاتیه کرن مانه ما کشا هایل سر هنده گبیرت گازل کرکیکه و میسلو ما مکوتی راسته بس نه معناوی اوه همی ویتن بجه دا بینه چاره سر کرن چونکو ما کشا جرف صخر جیه های بس بجه دا بحث نکریه ما کشا رواندنا مصفا بیجی جیه های بس بجه دا بحث ناتیه کرن ام ویتن تبگهین يعني هم كردستان و هم بغداجي ویتن يعني یا ایکن یا سپاکی هبیتن بوچاره سرکرنا کشا یا دوی ویتن برنامه بو بیتا دانان بتشت باش اوه حکومت سودانی برنامه هیو هدی السرچیتن اگر بین کشا گازه برنامه سودانی دای دا بشکریه دو قیناغا ایکی اوه جاره حتی یا سا نبیتن یا گازو غازه ده پری کفتنه که تپرینن حتی اتفاق سیاسی دا نویسای ده اگ افری کفتنه ده بریوچی ده رنگ وداناوید بجه ده هبیتن حتی یاسا یا گازو غازه تیتا تشریع کرن اذن ویتن هر دو طرف ام ده اول قال خو اغوين ده بيجين اي كردستان ویتن ویجاره بریاره تا او بیتن تو 400,000 برمیل رادس که نوی کی جاره دی بیتن ای بغدا ویتن تو بجه هرم پنیری وکی رکفتن هاتیه کرن نوی کی جاره دی ای سودانی پروژه یاسا یا گاز و غاز درست که افره که پرلمانی نوی کی حکومت دی اف هر سی تشتا وید بینه کرن دا کشه بیتا چاره بله دکتور تو البغداد تو باش دزانی هلبت پیشترجی سرکردات سیاسی کردستان چل سر آست آلین سیاسی چل آست حکومت هرما کردستان به گلک ریکفتن دگل حکومت نیک لدیفی کن عراق هاد نکن لسر گلک بابت و پرساند همان دم دا دستور هیا لویره یا صور سهنه لی پابندیا وی کنینه و که تگوتی سروک حکومت هرما کردستان دگل سروک حکومت عراق ریکفتن کرنه کو بی اوای شایستین دارای هرما کردستان و صابن بشوان ده بگمان بجیده بی اوای بید hani gelo tu nava lijna darai dai asayib ahlul haq aliye ki kamine edna başarçu ve bendiye da ligor istihqaqat parlamanî hani çawa ew kariye bi awayî dest kariye biket taşan ev mantıqiye bitnade نه بري نوكا كمينة بو بس نوكا نخير يا بالانسي هاتيا جوهرين اتناف عراقي دا بشتي صدريا خوفك شاي قالك كرسي بواتون و جدر في عراقي جي احتمالا ويقف كي او يعني نراتيا بجين لان ايران اتكتن بري نوكا احتمالا مالكي بو يعني چارچوف هم ياس دولة ياساي بو عفوا
فيغافكي يبويا قيس الخزعلي لوا سوداني جي نشتن هميا رازيكتن دفتن ايكي دوا بخوشي بگريتنو پشگر میوان بيتن احتمالا يديت يش هميا مناسب ترد فيقنا غيدا او بيتن اشلا كيفا الجال ايران اشلا يديفا يبهزت ناف عراق دا اشلا يديفا بشكش صدريا يفابوي يعني رنگ ودانا صدريا جي ونفس صدريا جي الدا فايلا احتمال السوداني جي خويك لاكري الجلوي و ايبويا جهب باوريا ايران جي و وكيدي جي هيزيا هاي العراقي بابت افني نبتني بابت هند تشتدينا ام نوكا ما وكرت سنة وك بيك هات بركفتنية تشوينت في حكومته دا في حكومته هش تشتكني نوي بيك وغيردتن اش بلي ركفتني يعني المنت كانالك عربي دا برونو اشكراي من قوتي اف بينغا و بيشيل كرنا قبوچي هين دجي يعني وان غورانكارينا خو برلماني حقه غورانكاريا بيشكش كم قوتي راستا بس نبوان تشتيت مرة كفتن هين يعني بونمونا ما بابا تبحث كرم قلت مرة كفتنا صينية هي وقف كي صينية دي 1000 مدرسة وعراقي آوا كان يك صيني نهات يا مدرسة كي آوا كان مدرسة ورقرتين يداين فندك كومبانيا يت نافخوي او ي اوان مدرسة آوات كان ام هميد زاني جندلي شوا چندات ده هي واف مدرسة بري كفتن يعني نافين صيني وفي مقاولي باراكي صينية دتا باراكي دتا حكومته او وي هل صيني رينشتي بريفت بد بوچي ام بفيت رازينا قوتي چونكو ما ركفتنا هاي ايه من قلت تمام مجر ركفتنا كهاي بابت افا نقطة ايكيا ما ركفتنا هاي بابت دوي يا فر ام بيجين افا يا في ركفتني يعني دولتك كالسر حكمتك كالسر هاتي عواكرن هر قافكا افريك كفتنا نما وقف كي اف بيكاتنا منيت من اف بسيارة كرم قوتي چهيا بونمونا بارتي او عصايب اهل الحق بيك فكري داين ادفير في حكمتي ده هردو بيك فاتن حكمت بيكيناي افي كاتيوشا و صاروخ و اوي كتايب حزب الله الاربي لدان ای باشه چیه هيا فهردو کا بيك فكري دادش بلي ركفتني هكا ركفتنا ما منازفرين خلا صفري لوات بيتن مبخو اسيك شو ما نهمي تشتت ركفتني از بي رازيما بس از بوي بي رازيما از بي رازيما چونكو اوا پنگاوا ايكي بو چارا سركر ناوان كيشت عمروان هندك شو 5 سال هندك شو 20 سال هندك شو 15 سال هندك شو 10 سال فيتن پنگاوا ايكي باوجي پشتي بله دكتور تزاني ده قناغ جداده پشتي 2003 پشتي 2005 قالك جار يعني ايك شوان بروسيسين قالك المعقد بزحمت بيكين انا حكومتين يك اللي دي فيكن يراقبويه برا بتري يابان حكومتان جيك بيغمان ب اوكي ودس بيشخاري سرپرشكا كردان جدايبونا اف حكومتان هاجي تزاني يعني باويك بر ابي جدايبويه دكتور يعني خرابات كمشكو كرن اذا كركفنا كردان ابويه حكومت اصلا بيغنتات وكتا قوتي ركفتن هيا جبو چات که اداره کرنا ولاتی چاره سر که نپرز گیره که نساسی لیدنا با پارلمانی دا به وی آوای تعامد گلته تکرن افریقفنا نه بجی کرن کواتا گلو اگر ام بحث بوجب کن تو زانی دی گل قناغان دا دولت عراق گلب سر کردانی نه هاجی یاریا پاریه دوی کردان دکه کواتا اف هر دو برگه گلو دی چا دیدناتا دهنه دستکاری کرن دهنه سر راست کرن نه هر وی آوای دی در باز ما انو كا دو بيشنيارتين بيشنيار كا باوش حكومتي هاتي رنگ ودانا ركفتنا هر دو حكومتايا ما بيشنيار كي هيج دهندان برلماناي هاتيا بيشكش كرنو او بشتي هنگي يا هاتيا تي پراندن تنافخويا يعني لجنا دارايدا اوه ركفتني اوه بترازينين او اوه بيشكش كري خدانت ركفتني ترازينين اذا چاره سري چيه ما چارچوبه که عامیه هید بجنه رکفتنا کاد نوینا دو سرک وزیر دا دو وزیر دا دو حکومت دا
ما اف چارچوبه برفره نه وصای برطنگ ام بیجین نا چه بیتن حرفک بیتا گهورین شی حکمته و نه وصای برالای جی تو ده بابتا بینیت نافدا و بیجی اوا همیا جی دبو من چارسر کیل گلوه ایدن ویتن ام چارچوبه گشتی جه ندر کوین ناف خویاوه دا مرونه هبیتن ناف وین هر دو حکومت دا یان نی نرد وان کسات ناف حکومت دا لگل حکومت ما مرونه اک هبیتن بونمونه ماده 13 هاته چارسر کرن چه هاته چارسر کرن وان فقرات با الف ماده دوی گل اکتشتت کرینته دا برینو کد گوتی وزارت سامان سروشتی ده 400,000 برمیل ده تف وزارت نفته عراق و خلاص ده دیوان رقابه مالی چاف دریاوی کتن او هاتن ده پرکاسوموی و سومو ده هکب جیهان نفرود جیهان هک جیهان چو باشه نه چو نفخوی ده سحب کین هک سحب کر کچند شیا سحب کر دهند بو حریم تا صرف کن اف شرح همی اف تفاصیله جهوی نفریه جهوی یاسایا گازوغازه جهوی رکفتنه اجدر ویوه اف همی احتمال ده آریشه پیدا بن لوا ام بین بیجین به ده گاز ایت فروتن وکی رکفتنه اول داش پریکا سومو یا حقی های 400,000 برمیل هرم دتوی چوا ده بخو صرف کرده چوا اینید بعد ناف خود بتا اردنه پریکا جهان فروشید او مشکلویه ام فيتن هوصا يعني هر دو دق قابلی گورانکارین بن كواتا دكتور قزاني جبين هنا جبين طيبتيها في مانيا إدارة دولات هنا كلها مؤاليين بيك نارين حكومة بيك هاتية دامان دم داد با پیوندین جیر بجیر جبن بچات که در باز کرنا وی که چاره سریه وی پرزگیری که قالوا هيكر تزانياريها بن فعلا نها إرادة كجدها يا هولاكية كو فعلا وكتا قوتي أو مرونة بيتا نشاندان أفهر دو بندين في بروجي ياساي بين دار باز كرين لقور برجوان دي هوليري بغداد منو كما چار إرادة تين ما إرادة كهاي حست كتن همي ركفتن وكي خب ريفبچن او سوداني خداني ويا سوداني دانشتنا يعني ائتلاف إدارة الدولة دا برونو أشكرائي قوتي او ايك ما إرادة كادية هاي كو حست كتن هندا گورانكاري چه بنت وي ركفتن دا چونكو بدلينينن اويجي اوه بونمونا عصايب اهل الحق ايكشوان اوانا ما إرادة كادية هاي حسكتن ركفتنا بهلوشينيتن چونكو بالانس هاتيا گوهورين بونمونا هندك لانت هين بخوشنين اف معادلة وقف كي چه بوي كو سوداني الگل فلاني تنسيقه كاباش هاي اف إرادة جي هاي ما إرادة كادية هاي كو وصايد تيجهشتي وقف كي زورينا نوچد ويتن ديكن لو ركفتنا الگل هرم دلدن پشتی بودجه ده حلبوسی لادن اف إرادش همي اما ترسي دارتره چونكو ده مزفرين تا خالا صفره جاركا دي دولي كتن سنة بين وكشان و چارچوه عن إدارة ائتلاف الدولة او بحرفيتن و بزفرين خالا صفره او هاتيا گوتن ات شفا بوريدا یا نشوه دي شفا دي او بويا كو هين برف کیو ده عراق بان زورینا دنگا دی ماهی کل سروی کن بوینه کو نخیر مدوید چاره سریه بکن بست همان وقتی دا مدویدن اف دنگ بلند نرازی ام رازی کن پنده گورانکاریت نافده ماده 13 یه هاتیت پراندن ماده 14 نکوکیت هین انشاءالله روژه دهاتی است تصورت کم دی چاره سر بی چونکو فشار شقامیه هی یلهیویا بودجه و فشارك دولية هي بوفي حكومتك و بلاني او حكومتك سركفتي بيتن چونكو عراق يا بويا بشكت معادلات دولي دا جارا ايكيا اف حكومته و 2023 بريارات يدان عراق تعامل قلبتا كرن وك دولتك محترم لو اجتو سحكي دبيني سفير امريكي يالقال همي دامو دزگه دولت عراقي روجانا يالقال سرك وزير ترينيتن چندين شاندد بازرگاني اوهاتنا يعني دف سرك وزيري ووزيرة چندين برنامج يت تنمية يت استراتيجي وكي خطفاو
جیهانی تیتا چه کرن و وزیرت نقلت و دولت دور بر آخرات نکم کرن بریار یا هاتیا دان عراق ویت عراق بله دکتور ایک شوان بابت انگله که نساسی دخوازن و پرس لجنابتا بکن یاسای نفت و غازه پروژه یاسای نفت و غازه 2005 جان و 2007 لجبهات وزیران درچه بو پارلمانی هات بو شاندن کو اوه چاره سر یبان همو پرزگیری کات کرد لی به هیجتن و دولت هالوشین و نظام چپ که هن پارلمانتر هنکو ویگاوی اف پروژه یاسای حتی نو که حبریل سر ورقیه گلو بدیناتا ددمن دهات اف پروژه یاسای و در باز به یاسا و اگر بیت نقاش کرن به وی آواید به و که مادن 13 و 14 دی تعامل گل هتا کرن جاری ام نزانین که ده ایتا پیشکش کرن آنه حتی نو که هیچ یاسا اک نهاتیا پیشکش کرن بو پرلمانی از خویک شما اوید که از بجم ملف غازي العراق ني عراقية يا ملف هندك دولتنا أو دولتا أفاش دولة إيكامين المنطقة كو غازي درتخيت حتى نو كي ياسانا دي بقاف كي برياريتا دان كو ياسا هبيتن أفا نقطة إيكي نقطة دوي أمبوشي نت رازينت هندك غورانكارية دوي مادة 13 و 14 دات نكرن جوابا برونو أشكراي جبل ميوانداريا بريس سروك برلماني بو جلسه پارلمانی بو جلسه لجنه دارایی دهاتی متویر دا گوتی اگر برادر هندک يعني مطرسيها بن كو هريم غازا خور رادس ناكتن نخير از بجمه في جاري هريم در رادس كتن چونكو چريك نينن در رادس كتن بس مجي ملاحظات تنسر تبينيت وان كو او گرانكاريت وان فيتن ماده دا بگن چونكو امشويت ترسين اف وگاف كي هم دنگل سر بدين هين بكن ماده كت ماده ياسا غازو غاز دا بجن برينو كه ماني يابو ياسا امنشين تنازل جيب جنج برهنده امت بيتفينا رياسيه يعني ومن جدا خاص كير جناب سروك برلماني تو فيرو لرابا بحكم دينا تو شيعي خداني غازا بصراي ونا تو كردي خداني غازا كردستاني تو طرف سيي سحكي كوم برك هفتنه که یعنی سیاقه که بوم پیشکش که پرازیبونا هر دو حکومت پشتی تو پیوندی بس هر دو سرک وزیرات که یو سرکردت وان لان سیاسیت که یت بجدارت و حکمت دا یعنی ریاسیه بوم بینی هندک پیوندی کرنو و دانشتنا متاجیل کر و پشتی هنگه اف دانشتنت دو دانشتنت هاتی نکرن دیو دایت هاتی نکرن و ازلوی تصوره در انجام که در کوین قصد من چیه يعني ياسايا غازو غازي اگر نأيتا اكلا كرن ام دي منت وان آريشادا چونكو هندك بزماريت هاتينا قطان او بزمار همي غاوا دت حاضر بن بو بحث كرنه و لواندنه بريارا دادگاه فدراليا نافخويا عراق و بريارا دادگاه باريس دي افا بردوام اف زنگه دت دانشتنه بحثي غازي دا دي ايتا لدان لوا ديماهيكينا نافي اوه ياسايا غازو غازا بيتا تشريع كرن ولی دکتور گل سپاس برئیس دکتور جمال کوچر اندام کمیته دارایی و آبری پارلمان عراق که ده همه دمده سروی که فراکسونه گرتوی دکتور تول دهوی که گل مبوی گل سپاس